Amak pergol kami. Di nalaman pa hula-hula namin mami. Asabay tamang madulo, kodak sabay. Wala na di jolo kay. Napalilit puta, wala na jolo kay. Jadi songoni ma di hamura janami stupe songoni dawo itar pasata itu hamuna tumlas maroh muna songoni ma hata sekami. Jadi waktu saat nenek minta. Tusina ma tulah. Mau lihat ya, songoni ma tutu dia muna par musik nami. Asa saat nulisa neringkan. Baik ma kodak saat itu. Dia muna. Jadi sungoni mah dia mau magpergol nami. Asa utom-utom abi ulo-ulo nami. Baik damang majolo kodak tom-tomi. Mau lihat tema dia mu raja nami. Soksoin nang musik nami. Iya nalaw mahami makliya mahami nalaw manguluson ulus tu raja di tu pamuran nami. Baik kau ma musik na ubar tu si. Sudah ulus termaju. Ulus sudah maju.
pergol kami. Lau pada putur raja imahami, lau manupodom pada sida. Asa badamang majolo godang sebab-sebai. Hatana sak kami. Gawat. Saat ini nama? Sane mah. Apa pergul kami? Leng saat dulu saat dari gape kau mah saat tanya patung studio nak. Besok ni Maria mula-mula nami. Apa tu lah? Ngasih apa bu? Jadi song ni Maria mau pergol nami. So tomu abi ulah nami. Baca mang so kotak tomu. Jadi malati Maria mo. Pirnito dinami. Asa baik kamu aja godang na hobar tu sih.
ulat tak. Amak pergol nami. Lau mano pano para jay mahami asabay damang majolo konda sabay. Malate maadi hamura dyan namin. Wala itong pesong ni natarabay kami lamad na tutok kamo ni Kion. Itong las marawani hamunari dyan. Nahuli baru namin. Jadi songon ini di hamuna pargol-pargosi alanu nga martari para kata hami pas bos nami baik kamu mah godang satilas padoma tu si tio-tio na. Gabi. Besok ini Maria muda udah nama stop full.